Atalo fatu le neiva ingo le taiao i le suafa manmalo Yesu Keriso i le paia maulunga o se tātou atunu ea mai se pa anga o a inga foi mai masani le nei taiao o elo o fai le tātou wala ato le Global Kingdom TV o lo fa penana fai mau pa anga fa feiro e atu i le nei taiao le suafa ma walunga o lo tātou wari Yesu Keriso i le soifu maunia ma lord folau ne foi tai a fo vi ele i o tatu to e fei lo ai ma tatu to e tapa i lo pe ngalu pe ona tu ina tu tatu wa po kalame i aso tai tasi es fole tai tasi o le leo le FAAOLATAGA ma ia ta nei o te fa talo fatu i aso se tafa mauta malawa i lunga le Facebook live e ma se foi le YouTube channel tatu ala ata pe ona ia ma so se tasi lo ma wole nei fa sa launga tonu o tāwale ia maso se melo e whalongolongo mai ai o te tuatu lo lima whatalo whatu lo au i le suafa i suke riso ma lo lava le talo ma lo fo i le sa i le nei aso tai fo i lau auna sunga whatonu ma sunga toina sa la tu a penana sa msua le tai au i le upfa ma lo se ala i le whasoa ina o le fingalo le atua ia pe ona mātou ngalu lue atua ia vi ia le atua so tau au ai le leo le FAAOLATAGA le nei aso ia au alava le fiau tau moli o le atua molona finangalo fatalo fatu faptoa le sunga fatonu mai se le fatua mano foi alo fapia fo ia au na le atua o lo latou titalo ma latou wala au mo le manuia o le tatou wala ata ma le su tatou atunu ia anga le leia ai le atua le nei aso talo sia le lofo le li ia fapenanam ia au mga alwenga ia lo whenga iai. Yo atu le nei asu ma le nei tai au ma tau moli atu se au sosoan e ala ia fionga pa ia lo tātou tua. Asu tātou titalo lo mātou tamai o le langi o mātou iai le nei tai au whapea nao na mātou ngalu e ina lo whina ngalo pe o na iei asfole le taitasi mātou talo e lau whamnianga. Ai se lava le ia anga le leia e se loto se fina ngalo e mai se mātou titalo whaamanuia le tapua inga ana i tua a sena sena i maota malawa e mai se la tolo ngā lulue whe ngai au ngā luenga anga le leifoi e la tolo whalongolongo ma la toa vea pea le nei a la ata e whai ma la to pa anga i aso uma e moli mawai le lofa ma le anga le lei o elo mātou tamai. Whamuria maanga le lei i le nei tai au lawa ona whaatonu e maise le nei aso. Whaonga ina le vai ma le whaatau vai moli lo whina ngalo i umea uma lo vi inga Yesu. Mene. Ia, vi ia le atua le nei tai au ona nei anga le lei matango fia le nei aso whaatai fo ila na ona le whaasoa pe ona whanongolongo me nei tai au. Ia le o sala ese a o lo whapea na o na pia iai ma so tau au fo i le whi au tau moli o le nei aso ia awa lava ia le whaamanga whaleanganga i ta oso lau whainga mlanga e na maua manatu ma ia whapea na o na manu malo pea lau sa walinga e ala i la whionga le atua i le tai au nei o le momoti Timoteo alo mta porofe pe fa olo ye ile tatu au tu fa mai le ta le au tu o te fia tau tala le tai au nei lo inga le tu sife mai ka wants everyone to be saved ia polo o le fina ngalo le atua ia faola inga tangata uma o le fina ngalo le atua ia faola inga tangata uma ka wants everyone to be saved longo vinga o lo o yai i le tono nei tu singa tasi se fai upo te fia tala no ai i le tai au nei o lo na le apostolo Paul po le tusi whamanatu le apostolo Paul fe mai le fai tauinga fai pe wha o le fina ngalo ina ia whaola ina tangata umalava ma ia oo ina i loa le leile upo moni o le fina ngalo ina ia whaola ina tangata umalava ma ia oo ina i loa le upomoni. O i le nei tai au po le whaitau lea o lo whapea na o na whamatala ai le fina ngalo lo tātou atua. Manatu foi le nei tai au pe o na
laulau atu e lau whaingalwenga le fina ngalo lava lea ma le fatu ato e le atua i le tangata ina ia i loa e le tangata lona fina ngalo e penana lavea ina ma saunia lalo foi lenga lenga awina mai e le atua lona alo i le lalolangi le nei ina ia lavea ina le tangata tātou oe mau le tangata ngasala. O ina fo i leo ta oto ai le wha moe mana na poka lame lava lea. O le nau malona loto atoa ia iai le tangata i lona manuia. Dea whanaua tato iai i le mataupu lea mo mote matamtapu e lua whai pe wha. E whalongo iai i le tala la postololo o wha matala wha mai o lona finangalo le atua le na. Ina ia wha ina tangata uma. Ma ia i loa e tangata uma le mea moni. Lana upu moni lea. I le whata o tonga po le whamatalanga e le apostolo. E tusa ai ma le whaamalamanga ma le taratala mai e le tamā o lona whina ngalo lea. Ina ia i loa e tātou i le tae ao le nei. Ma le nei aso e mese lo tātou iai le lalagi. O le whina ngalo le atua ia whaola inga tangata uma. O langa lea o le purpose ngā le atua i le lalagi ina a wina mailo na alo ina ia ola tangata uma. Ai iai tangata le o le ola e whawama i le atou e tātou te le talia ina pe lātou te le iai le manuia le tala noa ai le matau putai o ne mafua anga e tau te o tu iai le tātou tala noa anga ina ia e malama ma owi loa e le o le atua le te ena le whaamoemoe le o lona finangalo ia whaola ina tangata uma. Alana mafua ngarenga le o ai le telo istangata le kau ki kala ngoa ai. A o le tala e aule nei o te fia tala no momua i tala noa i longa loto ma lona finangalo lea e whailo mai ai ma whaamatala mai ai e le ise si mea o lo ia te ia o le naunau ta inga ia whaola ina tangata uma. Nā lai o na toto e le atua le fatu. Ua au mai ailo na alo e tā la ai le whaamoe ona lewa ia e tātou nei. Ua tātou iai le laulangu ina ua tātou talia Iesu e whai malima whaola ina ia tātou iai. I lana pokalame, i lana fuafuanga, i le whaamoe o lona finangalo. Ia whaola ina tātou ma tātou iai i lona manuia e whaavau. Ai whai mai le whamatalanga, o loo whapenana whata otoinga, mai, e tu tusaya i, ai te tilo ne fo i le momope, i le luape telu, ai te tilo ne le luape telu, mta upo e tolu whai po i whai mai le whamatalanga ngai e ngā. Ua whatu wai te isi, mai le atua nana pokalame, e whai se ia ina ia o umatangata uma i le salamo. O lona whina, o i ka tātou te matamatai, wa isi ka fe mai kwa levang fakat kwa levang ta ule me mai tau sanga mala fa longo ele na va anga ma la waina ma fa e o foi ta una ufto fa longo taimi o pesenga Timoteo na ta fa longo wai pesenga e fai mata anga ya so ye e fia sai o lona pa pena ona ai tate le loa le manuia le ai tate mata vava ai le taimi fu o le fai evangelia ma le whaungaina le atua o le auna o ka se mata ngofie ai tate le loa le iai lo ta malama tate le i loa ina lona finangalo le nai taimi ai ina o loa wa utalia Iesu e whai malima whaola wa o loa ailo na loto ma lona finangalo e le mana o e whano se tangata a wau whapea lawa na alo whamaile atu e laulangi au ina mailo na tali pere teo tasi ina ia le whano se tasi e whatu atu e atea o lo inga la le mari whamoe moe whai maile tala ale apostolo whai mai Paulo ma pe te lo finangalo le atua ia whaola ina uma ia whaolaina tangata uma e le whapea o le a whaolaina tangata uma ai o le mafua anga la inga le o mai le telo isi tangata mai i li totono tuspa ia e tele ani mea o utala noai e wha malama mai ai ia vaenga uma lo
o lo o mafua ai, o na maua ai ia manatu malangona lelei, e fausia ai o tātou tangata, ina ia tātou alo ese mai mafuanga, tātou savavali tonu le mele mena awai, ina ia tātou taunuu le taunuunga lelei. A olo whamatana la le apostolo ranga o le sile mea whai mai, a wā o lo o mana, o le manino lava o le tuspa ia, whai mai, e ai lava tangata lātou te ena, ke riso, o le mafuanga le na. O le mafuanga laina tātou le o le manuia pe o lona fina ngalo na awina mai ei lona alupere pe o na whaitau le upu te au nei. E ala na tātou le o le mele, pa tātou le o le whamonianga nei, ma tātou le iai le manuia e whavau. I le aso munmuri ona o lo tātou te te. Tātou te le talia ina lona alo, o lo tātou te enga lea, o le fio mai le ali o lo le talia ina po lo le talia ina po lo te te atu tangata lo lato moli mau mai ma lato fa pe nana tala mai le fatu ma le tala le leia ke riso e ala le tala le leia le atu e ala lo na alo ia ke riso Yesu ina ia faaola ina le tangata ina ia eli liu ese alu ese mai au whapenana o talia ina Yesu e whai mani whalo. O se whateita inga le lei tele. O se whamanatu tele le lei lea. Mo au lea tautala, mo oe le whalongolongo. Ina ia tātou vasili ai se a le mewa la inga le. Ono le nei le tu whai. Mai le tala le. Ale mo lua pe tanum tau pe tu whai pe whai mai. Ua whatu ai te isi mai le whamoe le poka lame le tu. Se ia ina ia o maata ngata nei. I le sala mo. Ona ole ngā luenga tele na whae po le whamoe moe tele po le pokalame tele le atua ua uma na whataunu e ala i lona maliu le maliu o lona alu pere ua totongi mai ua maua o sau maua o wanoa te alu e te saua e te whaamaualanu me whatu e se whapea atu le atua o hao tanga sala. Ina ua o whaalongo la upu e le aiso ua wanoa le manuia whaavau pe a whai o te tū mau pe le tūlanga o te te. Ma le tūlanga e whaapenana o le ola ina le whina ngalo le atua. O le whaamoe moe na, o le whaolatanga le ali, ina ia tātou talia ina o ia ma whaatua tua atu ia te ia, ina ia o tātou lona manuia e whaavau pe ona fola me le whionga le atua. Nara wanga le tala noa le lua pe tamta pa tō. Aura whai pei, o lo tala noa mai whai mai, e lo o whaatua mai, e maninu ala whionga le atua o lo whapera na whamatala e whaai loma ei i a te tātou whai mai le whai puaiwa e le whatua mai le li i le mea na whorwholengi mai whapei o le manatu o isi tangata i le whatua ai petai ua ono sa i mai lava o ia i a te tātou ono ua le whina ngalo e whano se tasi ai o umalawa i le salamo e ai manatu ua vava o mapisa ai isi o whapea mai e leise tau unga whapea. O isi whai mai o lātou le e leise nā wha moe. O isi whai mai se longa e oti alu langi wha mauti noa. O umana wha mau e le atua le na upu. E leo se tangata e tala pere na wha longo i le nei aso i le whorwhoreina le whenua. E leo se tangata po se atali o le tangata sui. O le upu e whetala i e tau nu. A leo wha manatu mai mana e wha manatu a Peter. Ua toe tala e Peter whai mai e le whatuai mai le atua na pokale. A ua ono sai whatuai te isi mea ono sai se ia o uma tangata i le sala mo. Ma ina ia i le tangata i lona manuia. O le fatu na o lana fina ngalo ina ia au mai oe a watu au ina ia tā iai whaatasi i lona manuia. Langa o le leanga mea pe o le tala norma te o lufu lima, tolu tasi se o le whāno. Whai mai le tala tuspa ia, o mai ia o tau o e ua taua mea tonuina, whai mai o e la tau e le tūtanga o vale, la tau e le tūtanga tau. Whai mai le tala Yesu, whasili tangata e se ale mea o matou mai i le tūtanga tau. Whai mai tala Yesu, le lei le tūna, lai ono o talia ina o tau, le ngata ina ua o tau whatuatua, ma tali tonu, ma o tau talia ina au. Lua, whai mai tala Yesu, sa o le lava. Sa o fia ai na o tau whanga, na o fia inu na o tau mai, na o mai na o tau wasiasi mai.
Lala winga le whamatalanga, wha mai tala tangata, o ana whea na mātou loa ai o. Ai wha mai tala Yesu o se ua I pito I tihiti I le lalolangi le nei o au le nau e whai ai. O awala ia le tala noa le tai au nei. Lea lainga le tau nuu le mea lea. O le mea, o le awala le tala noa o afoi. O le mafuanga lea, e alaia na le tau nuu e tau nuu I le manuia o le atua o mafuanga sea ono tatu te te. E whaingo fia ia lo tala noa te te atu I se mea whapenana I le tatu. Ono le whaalawe lave. O lo le whaasa ili le upo le atu. Malo ta talo I le anganga le sosoni. Ele sosoni inga. Le anga o tangata umantari o ia whaatua tua lusu wafa. E le o le lotu le ingoa. E le o se tapua inga. E le o se whaarapoputonga. E le o se ingoa se tangata tau oloa. Whai mai le tala tuspa ia. Ile tusanga luenga whaasu malu. Whai mai. E le aise se suafa le lalolangi le ne whaolaina I na o le suafa Yesu Keriso. Nongo minga. E le aiala se si mea. O tala noa le tusanga luenga. Tau pe fafa sumalu ele ai seisi suafa I le lalolangi le langi ma lalolangi nei e faolaina I tangata wana o le suafa Yesu Keriso. Le ala ile baanga taua le o lo tala noi le melonga lua lo tala noi ile ia le tusi le tatou na fai tau nei fa mai mai ia e loa le mea moni le upu moni o le tasi le vaenga lo misi tele o tangata Nanga e ile taimi o le telo tangata tala noa e whapenana e sau ile o e keusiano nanga keusiano lotu tulo e tala noa le keusiano na le sae whapenana e aluai. O le whamaina tala tuspa e mana ia le talanga o le melonga lua le tusira tatou whapenana tatou whaita whamaina whamatalanga. O le melonga lua inga whamai ia whaolaina tangata umalawa, ma ia oo ina I loa le upumoni. Ma oo ina I loa le upumoni, o le upu lo tala noa le afionga le atua, o lo tala noa fo ia Yesu Keriso. O lo whapenana lian me tatau ona e loa. O le fina ngalo le atua ia ola tātou, ma whaolaina tātou. Lua e tatau na e whai taulo na upu ia e malamlama I mea lai tono le upu le atua, ma le feta lainga le atua ila na upu lea. Ina ia whape nana tupu atiri ia te oe ma lou tatonunga ma lou whaatuatuanga ina ia e ola ina ana pokalame mana forfolanga mana polo misi mana ma ia sa vali ana tūlanga au. Leanga le whaale ton pero tala tu se mātou lua lima ton tasi o le whaon. Whai mai le tala Yesu o le mafuanga lea. O tō umana whape nana whaatuatua matalia whai mai ia o tō mai le tūle. Tau matau ni na. E mai fesili aisea, wha mai langa sa o mai, sa o fia ai, sa o le lama, sa o matiwa, na o tō wasi a te wale no. Tasi ianga luenga le lei o lo wha penana wha manatu, ina ia tātou talia ina Yesu, ma tātou wola ina, le tangata wha ola ina lea, le tangata wha atua tua, o le tangata le letala noa ai, le fionga le atua wha mai, e mana o le atua e wha ola ina oe, ma ia e loa le mea moni, o le upu moni le atua ia e alofa atu le lua te tua o ia anga le atu o le winga le tangata whaolaina. Ai whai mai le whamatalanga I nā mtaupuana I le anga ia tu lalo anga I whaonolo I tuse mata whai mai a o tau e le tuanga whai whai mai o atu I o tau I te le lose o te le loa o tau. Ai sea, whai mai sa o mai ko kele I ase sa o fia ai te le whanga sa o fia inu ko kele o se awala te le whamanatu mai a te au le tautala. E le ngata lo wola ino, lo taria ino Yesu ma whai marima whaola. A o lo wola ino le mea moni, le whaamaoni ma le upu moni le atu o le alofa. Ma ia tātou whaatua ma tātou whaialanga e whaapena o na iai le aso munmuli e te ena whai mai le tala tuspe o lona whina ngalo. O le whina ngalo le atu e whaola ina tangata ina ia whaiangaluenga le lei. Ma ia alofa, ma ia whaatau nuu, ia ana fuafuanga wa umana forfola mai, e ala le upo le atua na te o whaatau tala, e o tātou, e whaatonu e whai tātou, ina ia tātou sava vali tonu ale mele e whina ngaloi o ia. A wale tele o meo whapena, ona e te tiro ne iei I vaenga ese lo ta o te ton, o lona whina ngalo le nā.
Langa o lo faman o lo yai pele fitenga inga tele ile la rolangi le nei wai o faitalia na tangata la yai o lana filfilinga foi wana mana po po tala ala tusia o lo fa pena na fa manatu e mose le no fe mai o le aso nei fa pena no wala awai moli maule lani o te vati te o tau le malaya le manuia ma le malaya le oti ma le ola ai o te manau e fili nei fili le ola ina ia manuia ai oi manu ainga ile taimina nei pena o fantu ele faiti tia le moli mau le alofa le atua langa le tau te vai whanongo lo tusi manino le afionga le atua e iwa na fai te tonu Israelu te tonu tangata iu tai o loo whape nana te mo fai e mo moli langa o le awhainga lea ma le mena tupu fe mele whamtananga ona ole fe aule na ave ole tala le leia le atua e le mo se nuu se tasi le mo se tangata o tasi le mo se tangata whapitoa mo le lalolangi tele na mai ele fe au o le tala le leia na fa ele fa pitoa la tonu Israelu le fa matananga le apostolo o lo fa pena na tala no fa la we tele mo fa manatu mai ile o mai le so o le alofa la tele o le atua e mo le la langi atoa e o le ala le o le awina mai o lona alo ina ia la vea ile tangata sala ele ai se tasi e iai fafo atu o le alofa tu noa pola lofo mtu wale ole atua ele mafai ona le o yai lona manuia e favau ele mafai ele ai se situatu le lolangi le nei ele yai foi se tata e o tanga le ifana na mai wa afia o mai lalo le manuia le alofa tu no le atua le e ala le maliu o lona alo e ala le alofa tu no o lona alo e ala le fa pena na fa mangalo e le maliu le o Yesu Keriso. Nela tala noa ai l'apostolo, fa mai tala l'apostolo. Fa mai le fa matalanga nga l'apostolo. E iai lava tangata lato te ena le Keriso. O le mafua anga tele le Samoa. E alai ona na nau le fionga le atua e fa manatu pea langa e tele tangata te ena le alofa. E o lava peno fatu na tala noa le apostolo anga e tonu o iutai ema i tangata tiu se fa manatu ona o le lanto te enga. O le faaola ma le ngaluenga faaola ke viso na iai o ia le tai. Mo fa pea na lanto le talia ina. Le ala fe me ile tala le o le tusi le e peru matapu sfuru pe luono o le fai pe se yo le fai pe luaiva o lo fa pena na fa matala fai pe luono se tau fai pe suma leiva fa me le fa matala ngai fai puna fa mai ile e peru na lo suma leono pe se furu o le fai pura luono fa mai fai pe luono awa fa tato te ang sala ma le loto iai po ya uma ona talia o le malamlama o le upumoni ua le to e lava se taulanga mo ang sala na o le fa tali atu ma le matau tele i le fa sala ma le to sa mu e susunu wai o e te atu o le o fa le nga ina le tu la fona mose na oti o ia i le mau le to lua po le to tolu ua le alofangia peni ya fa o tau le silion mamafa o le taui e fa penana tau wai le ua soli le alo le atua ma ua tau le pa ia ina e ia le toto o le whiangainga na fa pa ia ina ai o ia ma ua upu le anga i le nganga o le alofa tu noa. Aleluia. Fai maile tatu au tu o le mana o le atua ina ia faola ina tangata uma ma ia i loa e oe le mea moni o le upu o le atua. Ile faitau lea o le vaanga lea o tato ia i le taeau nei. O le tau faa malama ina o le mea lava leo te te. Ma ile fai polisi manono pe a fai e te ena e tangata le ofo o ke wiso o le faaolatanga ua la tau te ena foi le mea lofa silisili ona ta ua o le atua la tau te le
Amana ia ina le taʻitaʻiga a le agaga paia o lē na te faaalia mai ia te i tātou le alofa laveaʻi o le atua. Le talanoa e fai mai, a umana i talia, o loo e talanoa i le mea taʻu o le tetee. O loo talanoa le mea taʻu o lou lē talia ina o le alofa tunoa o le atua. Le afaina lea o loo te le whapenana tetee ai i ngā luenga le agaga e ala lou talia ina o Iesu e fai malimi whao. O lela tau whaamana mana mawhai mai le peo na whao. Ia le whaipunga lusu mara ona mai pe a whai foi e te ena i tangata le ofo a ke wiso o le whaolatanga ua la tau te ena foi le mea lofa oi le anganga pa ia lea. Le anganga o le atua. Le ala whai mai i le tala le al tusia a le a foi ai perues fufa i perua ono luaiva o loo whapea nana whamatana mai. A whai te ena i le avanoa lea tātou te epe o na tue a mai e le atua le avanoa e whailoa tue ia tātou uma lava o lona whinangalu ia whaaraina tangata uma ma ia i loa tangata uma le mea moni. Ia whai maire tala tuspa ia Iesu i le Ioane whai mai o le upu moni o le mea moni e tu sa aloto ina i tātou. O le upu lea le atua o lo tala noe. Whai mai le tala e peru nātou ia whai mai. A whai e te ena Iesu ua le ase senga malo te ena i le nganga o le atua. O mea ia le tala no whai mai le tala i le toe lava ai se taimi e whape na ona. Pe a whai e o pea lava le whai ngā. I le taimi o le atua ma o ai lava o lo whea ngai pea oe maa. I se o langa te ma se o langa e whape nana le talia ina le avanoa le wa mai. On avele o tātou pe o le tala e tuspa ia. Le toi lava se taimi e whape na ona whai esau wha malolonga i mo le atua pea umata umale ola nei. Nā le paula le taimi me whai ei po le ale lo loto. Ta sen mera po le ale mena o iei mea te whaia. O le ale tu ai ngā tautala, mea ne whaia me lo loto, mea ne wo whai mai, e leise se te whaatus, e leise se ngā o le mea nai, ta watu i atu, oi, te a mai le mea nā ngā i ake wiso e sa ili mai le tangata. E nā te ilo ai, po le ale lo loto lau tele mea uma na whai e tātou, lava ale taulanga na whaia, a o tātou iai le avanoa nā. Wha ngalo ai oe, wha ngalo ai au, whape nana vea oe o se tangata manu. Ia le wha metala tuspa i le tau ni. Wale wha moe moe ana, o le point ale tautalanga le tau, tasi ale point fia tautala. O le tete, tasi le mafua anga i mafua ai. Mai ke viso e la tau, mai le tala tuse mātou ta pulua lima whai po tau tasi e se i whaangata tau ronwha mai, o mai o tau lo tu tamtau, o tau na o tau talia mwhatu o tua ma tau whai alo whinangal. Le ale mafuanga, le ngata na lātou whaia whinangalo le atua, na lātou sāwa wali whaatasi i tūranga ao le li, ma lātou whametale Iesu, whamei whasilia tangata, le ale mafuanga ua mātou, a whamei Iesu sā ofia ai. Tasi lea mea matau tia mani mānaia. Amen. Tiro tilo lua wherua whā, wa matana whaititia le alofa i laulangi le nei. Wa matana whape nā o na whaititia le whaatinonga. Malosi le tautalanga i le alofa, ai whaititia na whaatinonga. Wa le tele se whaatinonga. Wa le whape nā o na ngaioi le whaatinonga pe o na manaua Iesu e alofa atu le atua lo loto ato malo wanganga ato malo malosi ato. Ia whape nā fo ina alofa atu i le lua titua o ia pe i lava o i lava i atu o tau singa lo tino. Whape nā le mele whinanga le atua le lua vālea. O le ale tala le tau mai, o le ale hata le tau whaalea mai. O lou whinanga, o lou tau, o le ola ina. O pe ona e tau sia lo tino, e whape nā na e whaia i le lua titua oi. Pe ana uwhai atu. O le matua a tele o le anuano e tala noa ia te alofa o te alofa. A le whatinonga ua iti le whatinonga. A ua tele le leo e whapenana tala noa le alofa. A iti le toi to o tele tangata. E toi maua ai le melea. E le toi to o tele tangata e whapenana tala noa metale Iesu. Whapei ona e whaia se ua peuti titi le lalolangi le oa wana.
tasi le me manaia e se le whaftai le atua le toi whamanatu. I stemi a tātou lau ke sanu whape e tātou le mo mai mau me la tangata. Awane e vavena e oso le manatu le na. Ia tō whatuina lona loto le iai. Tasi le mea e mafua mai e le viperi por te te. Ai o mea o tasi le vaenga o le pito le olanga ke usiano le tangata. O le alofa i tangata, o le whaatinonga, o le alofa, o le whaangaio inga o le alofa. Pe iai se me lo lima, pe le ai se me lo lima ia whaatino o le alofa, o le whaangaio inga, pe ona whaamatala. Nela tara noe tu se e peru, menonga lua lo tara noe tu se e peru, whai mai. O lo tara mai, o le neila pata inga, whai mai na tu ina atu i ki wisiano i tai, o e na whaoso soina e te ena ia ke wiso. A titilo le tu se numera, a titilo le tu se numera no tapa suma lima whai patosu matotasi. Whai mai le tala le atua inga ia mose whai atu le nu, o se tasi o le nu, o se tasi o tangata ese, po o se si lava mau whaatasi tono nu, o se whapenana upuleanga ia te au, ma le whai lo fina ngalo, ma le whai le upu le tulafono matosi, whai mai le tala le atua i le mtaupunga tu se anumera suna, whai mai ia whano le nā tangata. Whai mai ia whano, ke lo i whapenga unga, tu sale lei, i le whainga whau ina ua ngai mai, Yesu i to tonu le marekom taupa tolu lua walu, lo tose furu. E le ai ma se senga, le mea lai tala noa ai. Le ai ma se senga. Dongo winga, o i le tau whaamatala pe ona tala noa tu se e pelu. Ai whaamanatu ai, o lo tātou te ena o Yesu Keriso, whaapea fo tātou te ena. E ti whai mai le tala tu se a mareko le tolu lua walu o tosu fu mai, a e whai le alo le atua e whaamangano. A o le whai i le anganga o le atua, o le na te tau le angaina le anganga o le atua, o le na te whai upu le anganga o le atua, whai mai no le tala tu se pa ia, e o whai mai e o le whaavawawe le whaamangalo ina le natangata. Le ala e tala noa le tu se e pelu. Pe a whai tātou te ena Yesu, wa tātou te ena fuelanga pa ia ma tātou le talia ina, ma tātou te e ai ana ngaluenga, o lo o ia taita ina tātou. Samu ai male nei tai au le tātou pōkalame. Awane e whata, awane o tātou whatala le i le mea lofa i nā tele o le atua, o lona whina ngalo ia whaola ina i tātou. A tongo tele mala mai upu maunga ngana lo whaia e lo e whai e whai mai tala tus pa ia. E le leilo whai le na te mwhai ona whamanga. A o le whai i le nganga pa ia. Pea na whai le atua ia mose, whapea fo i taimine. Nongo winga. E la ia se mea. E ma whai le alanga leo whai atu. O tangata la ia la atu te le ala inga mafua o leo o leo la whawat. O le mafua angala. O ngai ai le te te. E ala inga mafua. A le whina ngaloa le atua mo tangata ma le whapea. E le whai mai atua ua nao se vahenga o te manao e whaola ina. La vea uma e tangata mea tonu ma tangata lea mea tonu. Le alofa o le atua le whasafua mai. Ele tu ono ele tu fa apito mai le saunoanga ai na fa atino le lautele tangata uma tangata manuia tangata mativa tangata oloa so se tangata lava ai alanga le sau tangata manuia fa va pena tau tala atu mea leina mafua ona le o le na tangata i le manuia ono le te na wa tilo lungo le so mira o matua fete e nga i mea uma. A oe wa e taritonu mai whaatua ma e taria Yesu e mau peale to vai wha mau o lo loto taritonu i le atu o a me tutupu i laulangi o a me tutupu i rungo porkiki ma mea uma ia a ua te a inwawe fu oe. Tu ua i le atu ana te whaia. Alua oe whai de mea i lona loto. Ia whapenane tāpena pina ua tātu te reiroa. Luna taimi langa ta tau ona tātou sauni uni. Tau ona tātou sauni. I le whaaringa mtau pa lua whai pasuma vitu le tana noa inga. Le tana noa inga. Le tuse i one whai mai. Sau e avere vai. Sau oe na fia. Sau oe le nae.
Sau ave fua le se tau na lo fa maua lalo ai no mo le atua. Talia Yesu e fai mali ma faaola fa me vai le mana ia. Mai a fai e te ena ma le loto ia se tasi le taulanga a ke wiso ina ua uma ona ma le lei. I le onga o le tala le lei e winga iai ona le ailea o se a wala mo le nata ngata e faaola inai a wa e le isa unia le atua se isi ngoa i le lalolangi e mawhai o na whaola i nai tātou. E ai sisi mea. A whai o lea tātou te ena ma tātou le talia. Yesu whaatasi ma le ngā luenga le nganga o le tua o lo ngā lue ma taitaina ma whaanga yoinga lo na whina ngalo i le lalolangi le nei. Whai mai le wale pe ona whai e whai mai le tala tusea. Al wengam tau pe fafa pe suma wale ai asa si suafa. Ne e manatu la e fapea e ale awale mawhai na uwalwa i le atua. E ale awale mawhai na uto e alwai e tasi ale awale mawhai na ue. Na tadia e tātou o lo wha maua lalo mai whatu ese o oio tangata sala. E le taimi lete so i fua ai a eo se upuna fapea te whaatari se i umale ola ea. O le mea na e le so ona e le ai se avanoa i tu atu e tunga mau. Ale, tala noa ai le yo e le, o le whamamanga ngā tu se a ai e fwe a, e peru, se fuluru ono. Tu solo o tala noa i le te ena, e le o tala noa mai wala ngau e talia Yesu e whai malima whaola, e le se whaola tanga, lusi le whaola tanga, e le mai maufu e le se whaola tanga e whapena ona, ai o ngā luenga lo whapena na tue whamanatu ia te oe maa. Pea na tupu ia iu te ia Israelu tonu i te whai mai o le te ena, o le te te lo tangata malato le tani ki tu saia malato mene whaidanga ngā le tua. E o mai whoile ia tātou. E whamanatu ia te tātou. A whaia na tupu ti tonu o iu te ia. A whaia na tupu tonu Israelu pea na tana noa ile atua ia Mose. E whaamanatu mtapo sumalima tusa numera. E le ana tau muua, te le atangata te ena taatitia i le ala. Manatu fo i le tae au le nei, o le ngai o inga le te apolo lo tamu whai e whaape nana whaafere visasi o tātou loto. I le o tātou talia ina ma le tātou whaatua tua ina ma le tātou ngai o inga. Ona ia si tangata peno whaatua, e ai si wala tātou whaonga ina se awala le tonu ma le saa. O le mea ia ngai whaamasino mai le atua le mea. I ai tangata lātou te whaia le mea le whina ngalo i le tu. Le whana toi whaamanatu i le tae ao le nei. Whai mai non whai parusu ma leiva, whai mai pe a whape whea o na whaalu maina e tangata le anganga paia o le taulanga na whaia ke wis o loo iai ma le anganga paia o le mea lea o le tauemu i le taulanga. Whai mai le tana jus paia, whai mai o le tauemu i taulanga whaia ke wiso. Whai mai o le whaalu maina fo i lea o le anganga paia e ala i le te eina o ia ma le wha sausiri o le anganga paia o le tangata o le te ena o ia o le o vai e seina lea e a wala e le talia ina ai e le atua so e tangata. E mai whai ke wiso o le whaalu maina fo i lea o le anganga paia e ala i le te ena o ia ma le wha sausiri a ngā i le ngā lunga. Whai mai o le ala lo te ena o Yesu ke wiso ma lo wha sausiri i lo le manatu wha maula mai wha pe ifo manatu maula ngona wa e whai wa manatu wha pena wa e te ena wha atasi e ma le nganga lofa le atua lofa pena nanga lue ina ia au mai tātou te tonu o le whaalatanga le atua ma au mai tātou tonu le manuia. O lo whaapena na whameile o le tana tuspaya le ngata le whaasausiru e tangata ma o te ena ngapai o le tangata o le te ena o ia. Whameile tana mai o le a wawai e seina lea e a wala e talia ai e le atua so stangata e tu tusa lea ma le upu leanga i le nganga pa ia pe ona tala noa ai le mātaio
ma te olo ma tau po rua tasi. A olo na fai upo e tō tasi fai. Mele ma te ua sfulua o lo fa matala ile si me ma nei anga leo fai tau atua. Ole mele fa matalanga ile fai punga tō tasi. Ma le tolu lua o lo fa matala ma ile fionga le antufi. Maile fai pato tasi, o le mea lawa, o le mea lea, o te fai atua i ate o tau, o anga sala uma, ma upuleanga uma, e whaamanga loina i e tangata, a o le upuleanga i le nganga e le whaamanga loina le. E manino ale a fionga le antua, o le onga o le ngangana ma le upu te te, o le onga o lo fai tio ma lo te ena, o ngā luenga ngā ioia le nganga o le atua i le lalolangi, ma lana ngā luenga alofa alo ita ina i tātou i le alofa tu no le atua i asa uma. Fai mai o se mea leanga tele mena. E le leilo fai i tangata o e whamangalo o e le atua. A o lo fai lea. O se manatu e toi fatu ma toi le whapenana fangu i le nei tae au. Ina ia saunia tātou e tusa ma le fina ngalo alofa o le atua. Ina ia soloia e se a te tātou. E whamanatu ia te e le se mea, e le se upu taua ne ailau tala noa. E le se upu fole le tau na tala noa ai tātou. Ia eiloa e onga i lumo le atua. E faisi na whainga tā, ona e a wai le whamonianga le atua pe ona tau whamatala le tusia. E peru, le winga o le whaamoi mwefi mei, e tu tusa lea ma le upu leanga i le nganga pa ia, e ta tau o na matua whaasalaina i lantou o e ua whaalu maina le nganga pa ia, o le na te au maia le alofa muti wale o le atua, te le ngaluenga. Le ngaluenga alofa pena na whaalaina i telo o tangata whaalaina i sea. O le ngaluenga le nganga pa ia le whaia so uma le mumuri tai. E whaailoa ke wiso le ngaluenga alofa. O lo talia ina, leanga o le fina ngalo tu pito leo le atua. Ia whaola inga le lalolangi e le whaapito mo Israel. E le na stangata to tasi. Le aina tā lalo na fina ngalo tō le matu palpala le langi le ua tātou ai nei manuia o le atua. Aisia, ina ua tātou e le tatau la le tangata soifua. E le tatau pen o whai atu, o lona whina ngalo na o oina i tātou. Ina ia mausali, mawaa, ma atoa tātou, i le manuia e whaawawau o umana tapena e le atua, mo le lalolangi atua, saua tangata matua tau tangata le ititi. E le whaingofi, e le alofa sa whaatino. Ele se mea tau ngō fielo tātou ngangana tele, o isi teimi tele o ngā tangata whaola inga o le ngangana ia ta tere loa po, o isi kaimika ke ofo ai, manatu ai whapea, kilo ma tātou wabai, o se mea onga tele, lo tātou fia i le atua tāpua i a saa, o le ngangana i aso whai so o i tua whaiwhainga luenga, ma mea lo whapea nana tātou inwawai. O wale tusa ma le fina ngalo. Wale tusa i lea tātou te tala noa. A whai e ta lia Yesu. Ona o le pokalame le atua. Mo tangata uma ai a whai. O le tatu tala no. O le tasi le mafu anga e lai ona le sao le tangata le manuia o le atua. O launga ngana. O launga yoinga o le whaatinonga. O mea lo o e soifua maola i aso whaiso. Te o sa fua kui ai pe a tātou tilo i ai. E na ole asa e pa i ai. A o aso le aso sa o le aso fua e tau le aso tonai. O le aso le leke na isa atani malo na malo i tātou me e whai. Ai tū whaanoa noa lo na whina ngalo. Whaanongo ele mea, whaanongo whamtalanga le tusia mareko. Ole upunga i ngā le tusia mareko, whai mai, ole whamatalanga ngā tusia mareko toi fia, tara noai. Ole te le, ole onga, ole mea lo whamatala mai ai. E whailoa ai, o lo i ngāli, o lo
Fai mai le upunga o le tū ma le tū o pe ua whaamamafa. Ua whaamamafa mai le mea na. O le whaamamafanga mai ngā lana mea lea. O lo whaapea nana au mai ese o se tima inga o se whaamanatu. O le toi whaamanatu na whai mai le whai punga e rua waru whai mai. E moni o te whai atu i atu o te e whaama ngalo ina ngā sala uma. A tangata a toa ma upuleanga uma. La tau te upuleanga ai. A o le upuleanga i langa pa ia. E le whaama ngalo ina o ia. E le tū lava. Ai pei tai e te tau ia te ia. Le sala e whaavau. Whamela whai patosu mai. Na ia whaapea atu a wā na la tau whai mai. O ia te ia leanga leanga. O le merenga whai ukai a kemi a Iesu le tara no Iesu ai whaape nana la tau tau leanga ina. La tau tau leanga ina. E leo se tangata e ona le upu. O le atua soifua na ia whaamau mai le whenga tua i le tusi anu meram tapu suma lima. Le alawa mo toi whafangu ma toi whamanatu peno wheatu. O le alona fina ngalo ia whaola ina tangata uma. A o le awala ala ina tātou leo o le manuia. Leo tātou tala no ai. Tātou tala noa pe ona mai tala mātou lua lima tau tasi o le whaona mafuanga i sea tātou le whai o lona whina ngalo. Tātou le ola ina lona alofa. Ma tātou le whaatino ina. Le mea lai lona whatu na lai ona tātou whaola ina i le lalolangi. E le mwhainga koe whai a le langi mena. E le mwhainga alu asu se puwai e ingo se angeru tulou. Po se tangata pa ia i le langi. O le lalolangi le mena o le atua. E te whaatino whai mai. Mai tala Iesu e peise i. Pei ona e whaia se ua pito i titi i le laulangi o ia le na. Ngā luenga ia le tara no ai. Ta si ia mea mānei e te tau ona toi fōtua ia i le tilo te kerusiano ina ia whapea nā ona whaatau nuu ana wholwholanga le lei. Lua, tasi loruna lua mafuanga o le te ena o le tātou wola te te. O i tātou te matamatai a whainga kuli marike apolo le langi onga o le loto te te ema le tūlanga te te ema lona whaua lunga te te e sai ai. Le au atupu le lalolangi le lawe whai taimi nei. Ala au toi a mai wha manatu, wa toi a mai wha whautuanga, wa toi fatu whangu ai la whionga le atua. Ai whai tau ngila le mariko lea. Whai mai le whai podosu mai lua iwa. A o le upuleanga i langa paia e le whaamangaloina e le tū lava ai pe tai e te tau ia te ia le sala e whaavau. O le upulea le atua ngā whai a mose le amatanga i tusi le tutono me whengi tuai. Whai mai awhia uma e tangata anu o isa wae luma tangata uma lo whapea nā o nā umauma lātou loa. Whai mai e awhia uma le upuale tasi o le whai a Iowa e oti e ia langa sala le whamangalo. Le whorau te whamanatu ma toi au mai le tai au le nei ina ia whai ma longo pui a lii i peo tātou tangata wa e talia Iesu e whai mari whaura ia tu tusalo soi fuamolo wola i le upuale atua ua a o ina i tātou. Ai lo le mene o le tātou wola ina o se tūlanga le manuia. Ai le o le whina ngalonga o le atua. Praise God. E le o le whina ngalonga le atua. Vai o le me mana e o whaamanatu. Ma toi au mai e le whaamatalanga wha mai le. Le whaamatalanga pe ona toi whapenana au mai e le tusinga e perfumei. E le na ona au maia le alofa muti wale o le atua i le lalolangi le ne. O le na au maia, o le na te whaasoa, o le na te momori, o le na te tōsina mai. O e ma u le alofa tu no le atua i le lalolangi nei tatu te ia. O le mea lea kaunga e manama ma o mautino ma tatu tauwhi mau. Ina ia e loa. Mana tua o e le tae nei. O lea lava e ngai oi le atua lono fina ngalo e wha maa ngalo tātou. Wha maa ngalo oe. Mana ia o tala, mana ia le upu ai fo ia a le tusi a salamu. Wha mele tala salamu ngā sfuluiwa. A o e iai le tae nei ma o te fia whaasoa pe mo. Wha mele le salamu suma le iwa alo no wha suma lua. O lo wha pere wha matalanga
e whae lo wha mai le whae pasuma lua. O lo wha i le mta pasuma leiva tu se salamu whae pasuma leiva. O le mta pasuma leiva whae pasuma lua masu tolu wha mai upolo e. O ai ea na te iloa a mio se ia e wha maa ngalo ia tau i anga sala lilo. Ia e tāwhi foi i lau au na i anga sala wha mawalunga. Awa nei pule ia te au o na sao ai lea o lau a mio o te nofo sala foi le leanga sili. Sutolu ia e tāwhi foi i lau o na i anga sala wha mawalunga. Awa nei pulea ia te au o na sao ai lea o au. O lau a mio o te le nofo sala foi i le leanga sili. Wai le maa nei atusia le wha manatu na a tāwita. O toi wha manatu mai tāwita le tai au nei. O loo wha pēnā o na tala noa tāwita i le tūlanga o le whai mai le wha matalanga whai pasuma lua whai mai. O ai ea na te iloa a mio se ia e wha maa ngalo ia tau i anga sala lilo. Ke lo sa moa i le nei tai au. Whai mai tala i e suru mata upu e tolu na whai pasuma fitu. O te le i sau e wha sala le laulangi. Ana usau e wha ola le laulangi. Awana i ngalo i a te pena o whatu na o mato hui me fo i tūlanga te te e male whai. Ona ole le malamlama. Awana i ngalo i a te oe o loo i aile a lofa tū noa i le taimi nei a ke wiso i na ia. Ma ngalo oe, ma ngalo e te o le manui e wha wau pe o le upula le i ale tuse salamo tāwita whai mailanga whamatananga o le tele o keusiano la tau te tau sala ina lava i la ua awa la tau te le la tau te popole ina nei la tau whaia se anga sala ma le lei loa pe whaia foi ni mea le lei ini upu ini winga ma le lei loa pe a whai foi ni mea le lei ini winga e manatu whaapito ua tu ula fua iai se mea lelei sa la tau whaia ono o le ngā luenga po o mea sa la tau au na ili atua o mea sa la tau whaia o mea sa la tau ngā lulu e wha mene whamitananga o le tele o kerisiano pe o le tala lea tāwita o ai ea na te iloa a mio se e lea ia se tasi e lilo ila loo lafi lumo fonga le atua. A o le tele o tātou, e tātou te se loa, wa tātou popole pe tātou te whewhewhe ai, ma tātou le manatu ai, o lo manatu mai le atua i le wha le tonu lea, i le se lea. Na tātou whaiano se a wala e le tusa, a awane i ngalo i ati o e whai mai o le, na te iloa le mea lilo o le te tonu i ati o le olanga lilo, o le manai ale mea o te wha manatu mea tāwita, o ai ea se na te iloa mea se, ia e wha maangalo ia tau i anga sala lilo. O le mea lilo pore ngā luenga lilo pore anga sala lilo le tale noi, o mea uanga ngā, o mea ua tātou le wha iloa, o mea ua tātou le manatu e wha pē nā o na tau atu. A ua e wha manatu, a ua toi wha manatu mai le tai au nei, e tāwita, alu le atua, tango e whae loa, o le na te wha maangalo mea lilo, o mea le masani, la alua tala noa madwhaifi, au pe alua tala noa wha tangata, o la lava e nofo le mea le tutonu e leo whae loa. A leo e wha longo le tai au le nei, o le na te wha maangalo, anga sala lilo i tutonu e tangata, e mafua mai ona le wha maangalo, ona ua e le whae loa. A le e te wha longo le tai au nei, pei ona te wha manatu mai e le afionga le atua pere. Tala tāwita e mawhai, a o lona wha la veawe e alaina le mawhai ona ua le ai se teini te tango whai loa. O ame te tupu le si o manga, o ame wali whapenana e la asia ona whaafitau le leolanga nei, awangi pe pelo ngia tātou e le fili. Awane e whaatanga se leo le fina ngalo o le nganga pa ia, leo le lot, leo le nganga pa ia. Ai whai mai tā vita i li tai au le nei whai mana manga ia, o
o le tau salaina e mawhai o na whaia I ai se ngā ruenga ina ia au mai ai le nata ngata ia ke wiso a wā e le tatau lava o na tātou fefefe ai pe I o le nāng sala a wā o le atua na te wha ngalo ato o toa tātou I le toto o lona alo pele o Yesu ke wiso lava nāng sala nā tātou whaia male leiloa whaatasi male ang sala na whaia male leiloa o vele mangaya o mea na whaia male mautinoa male mea na whaia male leiloa whai mailanga whaamatalanga o le na te whaamangalo a tātou a mio praise God o le na te whaamangalo tātou anga sala lilo wai ea se na te loa mio es hallelujah wa mio se o le whai o le mui o ngā ruenga whaapena tau whaaleanga ke whaaleanga kulea ma mea uma mea le tonu mea le sa mea te whaapenganga le sa o a wai whai mai o le na te whaamangalo mea ese sau le mea longa lua o le na te whaamangalo ina auanga sala lilo Samoai ma le nei tai au le tātou po kalaimi le leo le whautanga tā lalo na loto whapena na whai e le atua I atu. E le ise me tasi e whapena na pona tia. Le ngau le alofa ani ani o lo tātou iai. Ai awane, ai e mana tua e iai le aso e matai. Praise God. Le ngau whai mai le tala salamu o iwa sifuru. Whai mai le tala salamu o iwa sifuru. Aro whai pe whai mai e tu tusa I le atua le aso e tasi matau sanga e afe. E tu tusa I le atua. O le ale kele ma le umi whapena te loe le atua le na. Le langa le whai mai le tala tuspaia le lua pe tanuta pa tolu iwa ono sai mai le atua se ia e o ma o wo. Awa te ngā tia se mea lo whapena o na whaima whaalawilawi. Wa whapena o na e wa le maua iso nofo le lei. Wa le ai wa tiru atu wa le anga mea uma e leo le na. O le anga le mele wanga e whaalongo le tai au ne whai mai o ia. Whai mai na te whaamangaloa me ese. O a me ese o launga ngana, o lau whaamawalunga, o lau loto mui, o lau tautala I puvale, o lau whaapena na whaaleanga, loto leanga, loto matanga. A te loe, whai mai leo le melonga lua whai mai, ese le mane, e le umala o fia whai tauna mai ia e whaamangalo ia tau. Ia e whaamangalo ia tau. I se ia e whaamangalo ia tau I anga sala lilo anga sala lilo sau mai me uma whaamawalunga me uma lava mele tonu mele lelei Samoai mai se le ainga pele o mai masani pa anga leta e o lea lofo ke wiso wha mai tala tuspa yo se sau ia tau te le tuliha amen o le anga lelei nga o le atua alo whapena na whaamatala. A tonu sa whaoringa mai o se mea lo whapena na whaamatala. I le tusia a Ioane no mata upo e whaumai le taupu neta o Ioane no mata upo e sfulua whawhai o le 5 sfulu o lo whaamanatu mai le tai au ne whamele whaipunga e whawha a o lona whai upunga e 5 sfulu. Wa langa atu Yesu o fetala atu o le fatu mai a tau e le fatu mai o ia tau a o ia te ia na o ina mai ha o le vai mai fo ia tau e vai atu o ia te ia wa o ina mai ha o sau o le malama I le lalong ina ia le tu maupea I le pongsa se tasi e fatu mai a tau a fai fo ia whaalongo se tasi a tau ia upu ai le tonu ia o te le whaasala ia te ia awa o te le isau e whaasala I le laulangi a ia o whaolaina le laulangi. O le wha le au ngā ia tau ma ua le talia upu o ia te ia le tasi na te whaasala ia. O le upu o tautala tuai e whaasala ina le ia te i le aso ngā taanga a ua o te le tautala fuana a o le tamau a wina mai a na ia tu mai le poloa inga ia tia mea o te whai atu ai, ma mea o te tautala atu ai,
Wa owi loa fo I o lana polo inga o le ola e whaavaulea o le nei o mea uma o te tautala tuai pei ona whetala ia tulu tamai a te whapea fo ona o tautala atu ia te tau purpose ngā mara wha moe moe nā le tala le leima le whaoletanga le atua o mea uma na tautala Iesu tautala le fina ngalo lon tama a te ena la le atua a te ena Iesu ma o onga tas mo le ngau pai wa te ena le atua a e whaalongo le tala Iesu o le wha moe moe lon tama I le ola e whaavau mo tangata uma Whialawa le mea lo o iai ma le tuai ngā tūlanga ia e loa whamaitale Iesu o te le isau e whaasala le laulangi. Isa le māngaia e na usau e whaaola le laulangi. O le wha moe moe fwoi ngā lo tamā e na ia ola le tangata ma whaola ina le tangata. I le neitai au Samoa e maise le atunu pele o le whiaunga le neitai au. E mai le tala o le tatu tusi au tū le neitai au. O lona fina ngalo ia whaola inga tangata uma ma ia loa tangata uma le alofa. Whamai tala tusia rupe lua Timoteo mta upa tauwha pasumundong whamai wawa fionga uma le antua e whaapoto ai, whaatonu ai ina ia maua e tanto le poto o lana fionga awa o ai o upu mai lona fina ngalo tō mai lona matupatpala le langi whapenana whetalai le tae au nei ina ia maua e tangata uma ia loa e le aise me tasi e la fiele ngasala wa uma na wha mamaina. O lo wa no lo sau e talia Iesu e whai mani ma whaola. O lo wha maua lalo ilu mo le atua lang wha maitala tu se yoane lang whai taua nei. So i toi whai taua tua whai o lole ni te whai mai. Whai mai lang wha matalanga o le wha lea o ngai ata. A whai fwoi e wha anongo longo se e tasi ia upu ai le tatonu. Ia o te le whaasala ia te awa o te le isau e whaasala le laulangi a ia o whaolaina le laulangi. Te le isau e whaasala. O lona nafi na ngalo na mai e le atuono na alo. Whamero tala i lalo ngai whaipori masufu mai o le fina ngalo whailolo tama o le ola whaavau mo tangata uma. Ia whamanu ia mai le atua le neita e au pe na o na angalele atu le atua i lana fionga whaalau tele. Ape nana fai mooso fa manatu ya te o nei tai o la foi ia nga le ia e le lau fifilinga ma fa pe nana fai se fifilinga ma tu ma ot e te talia ina Iesu e fai ma wali ma faola ina ia tato ia le manu ia fa vo manatua ele ai se avanoa e tua tunga ma o le taimi nei po le ale loloto po le ale tele o le ale fa fitauri e ma fai le atua lo na lo fatuno ono keviso te ena ave esele te ena o le loto ave esele loto te ave esele loto le tatonu a ia e tatonu man mautinoa whape nana i manuia i anga le lei mai le atua le nei ta eao e ala le soani mai lana fionga lana upu ia whai le ma whaamanianga i le nei aso i anga le lei le atua tute ma whaiva ngā luenga o titoa i le nei aso ia manu te le ina i le lofa whai se whiwhiringa le nei whai Iesu mauali le leo le whaoletanga i le nei tae au, i le suafo Iesu, amene. Lo mātu tamai o le langi, mātu toi whaafo i le viinga i lau fiu. Ta talo i lau upu ato matawina ai mātou nei aso, i a o ina ma whaamanatu pe i mātou. O le tele ala inga mafua na mātou leo, le manuia whaavau na mātou te te, mātou te leo la ina lau finangalo, ma mātou le talitonu, ma mātou whaia, ua ngā ina ni mātou whaale tonu mani o mātou wang salalilo awa e toi whamanatu o oele atua te whaamangalo ia mātou wang salalilo ta talo ele tai au nei e anga le lei ma whaamanuia mai nei tai whaamanuia lungo o lo nu mau tangata amanuia le tāpua inga maise nei tua asin sina le lātou ngā luang whailo lātou wale muli lama tāpua ai a wale manuia o tangata uma ia manuia o ono lo lātou nono manu ia maua le file mo nei atu no uma sa mo lo lo anga le lei lungo mātou pa anga lungo le Facebook live e me se fo le YouTube channel fa maria manga le lei lo ona fa tonu mat po kalame o le TV fa pe fo lo ona so swali la ona toina lo mātou tamai mai se na ke siano fa tu lo nga lu lo tala lei
Iai lo wanga lele mana family. Mutua lo lu Israelu talo whamanuia manga lele. Iai lo file mutua lu Israelu. Iai lo file mulungo utangata la vea i loa au malosi. Le atua alofa ia manuia Israelu le nei aso. Fo i le vi inga i lau fio mātou manuia le nei aso i toenga fi au ngaluenga. Ono Yesu. Amen. Amen. Tamai whamaulalo.